namhla usikhumbule thina shongo ukuthi impela uNkulunkulu ngaba ngiqalanga kahle angizosho ukuthi ngikhuluma ngani kodwa abantu bawufakaza babamkhulu wafika nasemazweni akithi waphya ngaphesheya kwezwe lasemaphethini endaweni yakwanyuswa wakuphethe inkosi yakwaNgcobo umkhwathi umkhulu wami wayinduna lenkosi eyinduna yamacala ubaba mkhulu wasefika enza ithempeli ngoba lenkosi yathi mayibona uShembe yaphinduka kwaba inkosi engicabanga ukuthi ngiyokuqala kuba Nazareth lenkosi umkhwathi baba mkhulu wasekenza ithempeli wathi kuse ezivele lisekhona le thempeli lapha tomkhulu wami waba umshumela oqala khona wathi ngoba kuvela inkosi kuleli bandla namhlanje le thempeli kusezivele maNazaretha sikhuluma ngoBhombela wayesendlula uBhombela sekuphakamile wayesebizwa lapha endaweni yasemishini eNanda ebizwa kunomhlangane ebandleni lase American Board naye bambiza ukuthi abe khona wayeseBhombela mayefika lapha Bhombela wahlala inqono wasephumela eminyango wabuka la entabeni zakwaNgcolosi Ngcolosi ngaphesheya kwezwe lamaphephetha wabuka kwase kuphuma indoda yakamthembu iyombheka ukuthi baba omkhulu wangahlale emhlanganeni ophumela eminyango yayisiya kuyena yayisithi hawu Nkosi wayibizwa ngenceko Ceke Nkosi wami eminyango wathi awuboni yini ngibuka la baphesheya kwaNgcolosi ngibona abantu bemba ipipe lamanzi elizosasusa amanzi ngale komkhambathini lwayiseThekwini wathi noma ngasekho emhlabeni lento iyokwenzeka waphela amashumi amane eminyaka uShembe ekhotheme lenziwe leli pipe engikhuluma inqama kaNgcolosi lilongela eThekwini isuka eNiklidem uthi kule ndoda ephumela kuyena eminyango uthi konje wena ukaniwe yini uthi ayinqe Nkosi angakana uthi awukanwa uthi uzakanwa uthi sikuseduze ngimengana uthi kanwa-ke ngoba khona engifuna ukusho kuwe yasigana le muntu uthi ke lalela mosuganiwe wena umngakho uyothi meqala ukuzibula uyothola abafana bamakwelo ngikhuluma ngoNkulunkulu emhlabeni manje yothi meqala ngithola abantwana athola amakwelo babafana ngiyangedlula ikhuluma kaningi lenda
uyothola abantwana ababili abangafani. Uma ephinda futhi ekhulela umkakho, uyophinda futhi athola abantwana ababili ababafana. Ukhona Mthembu wathi ngiyezwa ba. Angazi ngoba ikholwa indendaba. Uthi mayiphinda futhi okwesithathu ekhulelwa umkakho, uyophinda athola abantwana ababili ababafana. Ithi nyanga izolo mayikhuluma le ndaba, ithi ngiyabazi labo bafana. Babili ithi emva kwalokho ngasaphinda abathola abantu. Bangumuntu onjani lo? Bese ngathi ushembe uNkulunkulu. Sisho uNkulunkulu owubani kanti? Nkosi busise nikuzwe. Amen.